Asafari Hospital been there for 15 months. We were there for 8 years. You didn't do it. Don't blink your eye. See, you're not doing politics. I'm speaking the truth. This is Ghana. Stop that. We will criticize NDC, we will criticize MPP. That's the only way to go. I was chairman. Mami Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Nsem TVGH so wofre me adwoa searching. Party amuwom. Your friend party no contest party. We who say party a coalition ya kasi MPP party no eko unopposed. Say the president win leader win ekoda. What you say na obedwen party no say we MPP member. One kasi we one kasa wo member. We MPP member. And I want the contest ase. Inti na obedwen contest wo hon you lose or win. And party no call vetting. Obi anu asem won ho a ebeka chen say we die say you resign by force. And I say you pamono by force. Say say o contest. And a party na wo a new patriotic party. Enye UPPM. Enye Akan party. Akani diwie ya na akani ababegina na akani asian ababe contest. Enye possible. And I don't know cry nya kan na say ada try passem. Eye nipa na choice. Say me choice ni we ya. Enye by force say by force na chinchina say sa wo choice no na say me be fa. Wo choice no na be play na cars wi na obi ehu no na wakaze wo tai na chi. Nipa kokko contest no epe president ye di wo MPP mu no omodoso bi ti say hak no uzu agiman nana ya osafo mafo president Kufuor Richard Anane GH Mensa dubu ahia no na your friend what do you call it Ata Kennedy Kwedu Apreku akoto sei ene womo kekankan so hu kwamre Japan no nyina bo acheja akonom omu nyina obi a president ni bieti but enye omu nyina na ebe select omu so omu nkono ngogina so that say enye omu nyina na ebe select omu so omu nyina nkoye presidential candidate eye den ba ku be wini alanchire maten onu so president ni bi eye den ba ku be wini eno na mo ye prepare ya nipa makumako 17 kopre eno mo say akonfo adu nson kopre akokoyi okonfo pen wako contest na nyame anye wadom no walusu a by force nipa no yemfa ahincha ne hyaw nti anu nti no MPP no ezi egu no na ye kwoti party foforo a ye friend the base contest na your choice into choice no enwini a ena me sure say wonam ho no wo say me support me ye kanini ana me align ni ana me ba womiani wo ye MPP ni ndize MPP ni na wo ye na say MPP ni nipa ba ko awini a adentina still esa ye wo ya na wo ne ya wo mpe no wo say ono no wonto abama no but nia wo mpe wo NDC mu no do obedi wo so de and ope NDC ni no mpe no but wo fight say ono no wo de na wo mpe ni mu no onlusu na NDC ni mu a wo mpe no kra no ono mu bedi wo so mu na ono mu ruwa odi wo so na o hyemra ma o de and ope ba wo nua no wo MPP mu na de and wo so mpe ebegu egu cause obi achichi obi sa se me ametie president Kufuor adom fa phone frame da se Kufuor ho ti sen impo na edu election so aba be control me se delegate election kona koto ma ba omi ana koto ma ken ana se koto ma friend Alanchire Martin
Sa Jimmy Kasa na omokan na Akufo-Addo na ekofa an bai na Akufo-Addo na ekofa an bai na Akufo-Addo na ekofa an bai nti ye ntan Akufo-Addo na Akufo-Addo na o se ye ode no be hye yenkon ono ode no be hye yenkon eyenkwasi akeka ose Akufo-Addo ontimi nka kire meme Kofi a migina ha se nkotoma ne choice party ni ye ne dia party ne ye Akufo dia Kufuo ntimi nka nkyerɛ me sɛ menkɔtoma alankyerɛmaten party ni ye ne dia nti Kufuo mo kasi Kufuo na tai alankyerɛmaten achi the same thing am ye 2008 ana party ni ko dich mo si Kufuo na ye no pɛ sɛ ɔde alankyerɛmaten ba nso Kufuo ntimi control bia nti na wokɔtoma nti na Akufo-Addo wini na sɛ wo do birthday na sɛ bia ye friend de wokɔ de a camera nense ntwofo ado omkwe fine eno no obiya ye bi despite or udin birthday ko si police station ne children's unit ni ade de ache dan kra mu a eye car ni moto che na se wako na se wako chade na no watima bomoden a no wage mic opposition na dwuma ne se is oppose no opposition na dwuma ne say to be opposed na government ni ye bia say you as oppose no wage mic na ka we all the public say MPP anya hwe wa aferi hospital no na MPP for no pen for eto no mo hwe na we na kokoto aba na wo say me amakoma wo MPP mu no wo say me mato aba ma na belidi eno na ma wu belusu no nti eno no menka nkire me so obi na aba be hye obi se onfa yemfa nipa nemra because there's no way a champion because kwaji mic aka sa ansem ya okan and there's no way a friend Bawumia because ko gira ho se okoko defend NDC enye possible party na wo mu no onu na so defend no ba wo ne align de ma yam ho se party no anko wa fan ho a Kufuo anko na fan abro ne friend Edubu ahin ekopre osu Kufuo defend party no e me edu no so ma mu hye na nunyam Akufo-Addo anko na fan ono opre democracy ono Lawrence DC ani kumi preko ni ade no anko na fan Akufo-Addo anti anda ogira na nanso e pray e boa party ni hye party ni den kopem tanko party ni hye na nunyam edu ba bi kura nanka alamba betwa fa but party ni kae no se Akufo-Addo anya no wanti anda wangu party ni maso ono no o kan se o machakemi na ye terms a yetimi di wini aba ono ano ko kan se wo ya we hie edi ma Kufuo ogira na nanso ma Kufuo wini nso ono Kufuo mkopre no olusi ba wo do nko na wakọ election a wo do walusu a chese wo do ma ye nyasum ndwo ye afre de makofo bi yesi afre no otibonsu ye hwan nkrofo storyboard ni omo bububu sa nkrofo ni nyina obia ni ho a onye aka chense ye bu obi storyboard intineze ye koto abeti ababi we omo bu storyboard ya fa kokot a no kodi nkunim a nipa na obu yi no wa panish no enye party na esum nkrofo ma na nkrofo moja no nkrofo akomanda ho no se mo na mo mote aba no so mo na mo wini delegate election ena Bawumia na alankyerematen nkrofo alankyerematen na bran champion nkrofo eyiye mo sa no num ase se mo lusu a anka mo ebe mo de mo did the same thing here Akufo-Addo enye Bawumia nkwa na mo de aye no musimu pa alankyerematen nti Akufo-Addo tibi ko gina stage so no matiba yina hwo nso party mba nkwa na ewo ho na Akufo-Addo afi stage so abebo fam abra musicians as ekodiasa ehurihuru wo stage so o ma anhwe fam utimi gira we rally etu abo de bo Akufo-Addo abra onye mo hwe na papa pre ya no ye de obewini president obewini president no o appointing dofo nso a
motete no ye reshafo na saa bonsamsem ya mgusu yi na bia sabi oba umia wini a nti anko point mu na mo nkonko se ne government sasu mambon musu ya fi party na wo mu no e contest wako contest no lusu a eno tese we wie ya no wo da so gira ona nso nti wo ye usum party no sum papa party no be reward da ma bi ba ko ji mic na nu ye sa wo ye campaign delegate election campaign wo ye kama efedu ba bi no afede ba umia na utwabo no 6 years wa ha ko ji mic na afere we emra ye ba ba mu 2017 no ya no say campaign bi enu wa ya anya bi o misra wo ade contract na ya no ye benya wo ye nya ahwe na so nya ye botom ana ye ho pe na ye hwehwe na mu some people ba power oni bie ma media na kura de education mu na mejina kese enough is enough obi enu a mo back to yemfo biom so obi anya aka na de ebeja no ena me copy platform bi so na me wa adwuma manwumrei media reho me say me kwa adwuma me di na kwa mani na me de ba fie ayede asam sa ayede a wotan sa enkosi hwi o hwe me papa doctor Alhaji ba omi adade mesre emma wo bia nka bibi nto tiri mu da se Kennedy nimbi enye yie ka kira wo na emo sania papa wo do nyankopon na wo do ala no koso hwe ala nko a hwe onyankopon nko a na hwe eye wrade pese ne Ghana aye ni de ekoi wono Yehowa be makwan ama wo wonim de wunyansa ade Ghana besisi the systems at the page of mine, nothing can stop that. Now, a yes, eba ni say if he say, Okumbie ni one more as a leader, Ushia, now yes, a woman kwa, you will fight it another day. In the MP before, Asama Aban, will be a me ye one, ye be buano. Ye be buano. Hey, and let me copy a platform, Nasino. Make it sell, then grow phony be. Wait their chance aba Justin Quadria makofa no omo na ka yakofa ha dia omo di Kennedy atam hello patrol from me na network by same with you. Oh sorry some about bedroom ntia kwala na hwe football mu yedede wo ho ma enti Justin Quadria entro letter emano mo amusimu ye the base mo amusimu di Kennedy echi Justin Quadria na wabesi ye so sebo so no Kennedy na so na kofa ne ba yo maka I don't care say voice me now delegate me say appeal to you guys emre so a ayi congress ayi aye ko elections aye ko muntu abani ntia Justin Quadria ne besi nsi party ni ye nananom de breye na enwu na enwu kira osajefo ebe ye do be ye de nkonkonsa ene anitan ede beto ye so na so na owo ni CPP wen enti wa ye wadwen say Kennedy Japan ede ni base no ebe ha MPP bi si hu em se wunnim ye bobre enti Kennedy ye de me no me fa ho Justin Quadria no na ade ne bebetena MPP ni mu ena omo so say Justin Quadria na entro letter ma wo so nya de ye fa ho one kasa so betimi ayi ho adi ya brawo emra wo ye ba power na wo didi na wo so ne fa wo nsa ho a every department bia na wo gina ho na mo pia contract ni go so ne pia ma wo yere na wo yere gibi na wo so gibi street light contract cocoa board contract Indian contract na wo didi aden wo me kan che Ghana for say Ghana first Aden na samre ni de one nyansa gode amane say this 21st century no doctor no nyame di bibia hye ni mo say onfa me pagam nothing can stop that ya break Kennedy Japan ya bre no oh